Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah nincapang kuota bahan bakar minyak BBM dawag tanggal 1 Oktober war sekali tali kali likur. Payohan kuota inucap antuk soroh pertalite mewah solar subsidi antuk nagingin pembuat kerama. Paninjapan kuota pertalite kantos 6,6 juta kiloliter saking sudurungnya 3,5 juta kiloliter raris majeng soroh BBM solar subsidi mawewah kalih 3 juta kiloliter sane sudurungnya 15 juta kiloliter. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Erika Retnowati keketus saking kantor berita antara Mausang melarapan kahanan perekonomian sane sampun mecikang RI sampun COVID-19 ngawiguneyang BBM inggen soroh solar wiadin pertalite sampun saya nincap sane muatang antuk kewawahin melih santukan kuota inucap pacang telas ring tengahing bulan Oktober warse kalih tali kalih likur antuk soroh pertalite saring tengahing bulan November antuk soroh solar ya diastun kuota sampun kecepang panyobiahang indek ngawiguneyang BBM subsidi sane anut sarang tetujon patut kelaksanaan yang becik dan ngaptiang golongan mampu mangdene ngangge BBM non subsidi santukan BBM subsidi wantah katujuang majeng kramo sane maduwi hak lianan punika taler mawasana becik ring mesin mobil yening ngangge BBM non subsidi pembawahan kuota BBM soroh pertalite mewah solar subsidi kesangro becik oleh PT Pertamina Patraniaga PPN sane pinake badan usaha sane meduwe amongan ngelimbakan BBM subsidi indike inucap mastikeang kewentanan BBM bersubsidi majeng keramo sane meduwe hak Bali Pos Nguningayang.